Guys, inilah ini adalah Taman Eco Rimba Camang. Hai. Ini jaga oleh Perhutanan Pahang lah, okay. Dan as you can see, this is the main waterfall area, and this is really majestic. Okay guys, kalau kau nak mandi memang terbaik kat tempat ni. Nampak tak? Bawah tu ada ruang mandi yang sangat-sangat sesuai untuk kalau mandi. Dan Allah Akbar. Oh, see this. Ini adalah amazing guys. Okay, anyway guys, ini tempat korang boleh datang lah, okay. Untuk korang mandi-manda, beraktiviti sama-sama keluarga. Dia punya entrance fee ni saya tak kat sini sama-sama yang mana-mana. Kau boleh nampak lah sama-sama over here, okay. But alright guys, inilah air terjun Camang. Tengok tu guys, air terjun macam tu Hari ni saya bawa anda ke air terjun Camang. Kita tak dekat Bentong. Lebih kurang about 45 minutes to 1 hour daripada KL. Dan ni kau boleh tengok dia betul-betul air terjun lah, okay. Air tu memang betul-betul terjun je. Dan disebabkan tempat ini dijaga dalam kawasan Taman Hutan Taman Eco Rimba di bawah kelola Pahang punya state government, saya rasa something like that. Jadi tempat ni memang nice lah, okay. Dia sangat-sangat well maintained. Dan so guys, look at that view. Percayalah cakap saya guys, this is a really nice spot, really nice space, really nice tempat lah untuk korang mandi-manda dan macam-macam lagi lah, okay. Just look at that. So guys, dia ada juga ni lah, okay. This is jambatan air terjun Camang. Jadi kita boleh buat macam-macam benda. Like, looks so nice. Jambatan gantung ni ada feel guys, ada feel, the vibe. Okay. Wah.